Шені лапсарда школа жезем хушинче елана гене шарба патриотика омырдаве ертірі. Ана жүлзерен Ленин район администрации ергелет. Халхинче елдер жезембе пірле перін корреспондент Алексей Енейкин старда духре. Биатлонра твато худ олимп чемпионы булна Александр Тихонов яджелі спорт школы уменже Шубашкарды вун виже школда веренеген спортсмензем буштарынжыш. Пурде тәрлі спортра шиденю дуныс керзем. Омырдова ажазымбе бірлех верендеген земде пызык шанышпа қадырленні. Ебер кашны жолақ шакамырдыва ұшынат бір, пәлдір шакамырдыра ебер тватымыш вырын ежіндімір. Кажал пәлдірге кадардыва лайықлада шуғышпа келдімір шакамырдыва. Шағынбата шәне жолғы уяғызым көшін түрек жөлдерді жіне таудамыр. Тренировка земертердімір. Паян прислы вырын илесе шанат бір. Кожал хибе херехмыш худ ирдеген омырдова аслы деревен шитмелбилік шулхи юбилейне халаллана. Вол чаваш енре хүделевбе массалы спорду юхлыхне ушры. Старта чималдан тубожывын яланхи жендеру чизем лапсарзем духрыш. Кашни ушкынрах перхербет вада аржинаджа. Пуринде виші жухрымлы елдер ерне барындармалла. Анжақта візене валли чырмавзем қадырлені. Пилік шыраллы метр жупсанах кашни спортсмена пәрер гранатты кедет. Она візен тұршыне вытмалла. Шак вырына чупса житсе, кашне граната бір граната елзе, палартны лаптыга лектермелі. Неше метр тұршы? 11 метр дыршы. Гранаты вытных ишін тебір жүхрымран ачазем ывынныне бұқмазыр аллыне пистолет тыдашы. Тоғыр метрда вырначны мишенрен кашнеен тәлбемелі. Хашказа чубаган земшен шағы шымылмар. Хышпыр ушкынра нигамда тәлбереймері. Пергаманда Ирцегари лектеремерич. Візене ұжын мен бұлад. Штраф 6 секунд. Күнді елдер ереде хыйне еверлі. Ширма жатралы вырында анзақы бармалы вырын зембор. Чон-жон пызы күмірдури бегех. Шағы хулара қадырленні ажаземжен сама евір иккен. Шабақта финиша пурде житріш. Шендеру жезем каллех шәні лапсарда веренеген зем бүлжіш. Чаваш енгіларым вале Алексей Енейкин, Виктор Степанов.